Lijepovi. Snijeg. Snijeg. Kič. Danas radimo Winter Saga i Serene Shelter from the Winter Cold i Keinu Gingerbread House. Gdje je moje vino? To je još moje vino, Marija. Ili? Sad više ne znam baš ti Znaš za Marijane biro. Slažemo gingerbread kućicu. Iva i Marija su donijela nešto iz Kauflanda i nisu htjele pokazati. Iz čega? Iz trgovine. Iva i Marija su donijela nešto iz trgovine. Šta nisu htjele pokazati, s čim ćemo ukrašavati. Zato zanima se što su donijela Deda Maka. Pa demonstrirajmo. Ne znam da li ste ikada vidjeli kako se ukrašava gingerbread house, da li ste napravili svoju domaću zadaću i informirali ste Naravno da jesam. Meni je voli pojela zadaću. Najbitnija stvar zimskog ugođaja gingerbread house-a je snijeg. Naravno. Koji ćemo napraviti od kokosa. Kokos. Onda svaka dobra kuća treba imati okućnicu, tako Marko. I dobiti će ogradu od... Još malo kokosa čekaj. Gdje nam je ograda, Mari? A, evo ga. Ogradu od štapića. Crijepovi na krovu biti će od pereca. Dodatne šarene božićne boje, od pismo šareno pisano. Drva za ogrjev. Marija je insistirala da kupimo pastelne bombone, ogrlicu. Da! Da neutraliziramo s ovo šareno koje će se dobiti. Ja sam insistirala da kupimo ove stupiće šarene. Da! Ove neke bijele kuglice. To je zato što su bile vekne, ne? Malo fancy dekora, srebrne kuglice. Crveni bomboni. To je Iva insistirala, ja nisam Da. bila sredna. I bonus. Ovo će biti... A ne, imamo još. Za Borićeve kućice, korneti. I bonus čokolade za sada. Ora! Žlice s čokoladom. Koje se inače stave u, možemo staviti u čašu mlijeka. Nemate sojeno mlijeko. Imamo lješne. Imamo! Opa! Da smo pomuzli soju. Vi zabavljajte ekipu dok mi ovdje radimo ove dosadne stvari. Mislim, stvarno samo da svi koji me poznaju da vide, odnosno da primijete koliko se žrtvujem da trenutačno moj mobitel nije kraj mene. Nego je šali su. Nikog komplama je vide ne poznam tebe. A šta je ovo? To je Ivin mobitel, pa ne je takav mali jeftini mobitel. Mislim da si rotljiva. Znači povežemo zadnju i bočne. Onda nakon toga spojimo prednju. Ali na koje strane stavljamo ovu glazuru? Tu Zapravo možda možemo sa žlicom ovo dio raditi. Ali ne, zato što možda doslovno sam Pa da, povežeš. pa da. Tipa ovako stavim, znači na ove bridove treba staviti. Još lakše ću staviti sa žlicom nego iz ovog isto skivati. To je tačno. Da još jednu ovu spojim, jel? Da. Jel imate želju za... A za kaj je to? To su drva koja ćemo staviti pred kuću. Ono to sitno, onako decentno. Ovako. Na Ajde još temu. malo manje da vidimo, da vidim. Ne možeš to tako. Jesi uzela ravna ovo da budu jednaka? Ne, pa mora biti rustika. Ja se slažem s Marijom. Mislim da ti nikad nisi cijepala drva. Čekaj, ne, drži onaj kut. Isus, ljudi, ovo se tako fino, zašto sam ja... Možda smo trebali još šećera staviti. Gdje si ti imala statistiku na faksu, on je? O? Pa mislim da ne statistika kuće. Kaže se statika. Razumijem, Marko, napio si se od jedne čaše vina, još što se događa. Ne se nakon ližemo gledanost. Ovo me sad podsjeća na one zadatke kad te podijelu timove. U školi kao radite zajedno. Ja sam uvijek bio ta osoba koja radi, a ovi drugi kao... Postoji mogućnost da će crijep biti samo s jedne strane ova vidljive. Jer je veoma ukusan. Na, ovo je crijep. Ne, Mi smo ovdje... ne znam trebaš popraviti. Da. Pustite malo da se to kao... Ajde, sad možemo slušati tvoju priču. Mi smo guest stars, mi ne moramo raditi. To, znači, nisam Tako zapravo... velika drva će biti. Mi smo zapravo one... Rekao sam ja. Mi Pa smo malo one... prevelika u odnosu na kuću. Znači, u Rakovici ti prvo
Ispred kuće stoje velike. Tak, i onda ih tek ideš cijepat. Marija, to je A to ti... Tako ti kod To Ratka. je preveliko. Ako po pola, to je pre. Ne, malo skrati ovo što Ovo skratiš što što jede. ostane, ne, ovo što ostane ćemo staviti kao, ono, kad imaš nekakve profile drvene iznad vrati. Na sve sam ja mislila. Jesi, da, znala sam da. Vidi se da je Iva studirala dizajn na arhitekturi. To je Da, iz ovog. Ja kad sam išao na profesionalnu orijentaciju mi je žena rekla trebao bi upisati arhitектuru. Evo, Jesam ja rekao, ne. to je taj moment kada se to događa. Da, bravo za sve. zajebala se gadno. Idemo napraviti, ovdje ćemo ovako napraviti ogradu. To- Ti da napraviš. Neću vam gledat Mariju dok to radi. Ali kako da režem? Ne mogu. A nemoj rezati, pokidaš. Ajde daj mi ti okvirni primjer, ogledni primjerak. Ogledni primjerak. Da, Super. to ti je ovo odluka. Bitno da ovi nosivi dijelovi, pa da. Ima, I onako neće to niko jest. jel ovo do... okej. Ja mislim da je to bolje. Mislim da je to pravi thickness koji treba biti. Ne, onako u postprodukciji. Ako niste znali, mi živimo u elitnoj ulici broj 7. Tako da kad naručujete taksi, Oj, Ako niste sirotilja. da, znate gdje. A ja sam to skupa dovoljno čuje. pa da. Valjda! Mislim, Iva vjerojatno ne čuje kad ja pričam. Ona ne sluša kad ti pričaš. to je. Nije, pa sad sam normalno pričao kad sam te zvala. Marko, frfljaš, Ali je, frfljaš. Šta je, na čijoj si strani? I još se ne trudiš na telefonu. Pričaš samo Ne ko pričaš sa jak sa zmajom, zmajom, pričaš, da. ono. A zato si ti u zadnje vrijeme živčana prema meni. Ajde zabijete tu ogradu. Pa ti si tu. Ja trgam. Marko, kako je to ograda, da je malo, ono, Rustika. Poravno. Pa ja ti to gradim da ti radiš od male prema velikoj, To a ide ti... zadnje, kako ćemo preko ograda onda sve ostalo raditi? stop igre! Marija nije zadovoljna. Marija, jedeš nam drva. Ne, ne. Jede- A, da. Ja sam investitor, onaj koji dođe i onda kao... Ne valja. Da vidite malu slatku Dobi na mom uhu. Zašto ti ova kamera ne fokusira Dobi nego tebe? Zato što nisi stavio ruku iza uha da se fokusira. Ja, jesmo ovdje trebali isto staviti. Marko, za razliku od mene ti još niš nisi napravio. Molim, pogledaj. Vidi moju hrpicu, a vidi svoju. Tako što si bila drvosjeća. Ajde ja ću Bor radit, ajde. Ne, A ti budi raditi. Ja ću Bor. ti jedan, ja jedan. Evo mjesto samo za jedan. Ali on kreće od zvijezde na Boru, to mi je hit. Kao, Kao who the fuck cares za drugo. Bravo vi. Bitan moment, di ćemo dimnjak. Ovo, na. Trećina. Da, ali ona tamo. Da. Znači ti radiš jedan bor, ti radiš drugi bor. Dobro? Ja ću zabiti ogradu. Dobro. Hoćeš ti stavljati mazivo na krov pa onda... Pa ćemo ga onak u obliku... Ovisi da li ćemo lijepiti nešto na njega ili ne. Aha, Koji ti je koncept uopće za taj borić? nema da. Ovo sam izgleda tu kapicu. Evo ću staviti ove kuglice na borić. Mislim da će nam ograda ukrasti Jesi, va? sve. Cijelu pažnju. Ne ogradu sam s jedne Super, strane, evo, ova ograda je druga- moj. sam s jedne strane, ova druga strana je Oluja. You check off my Christmas list. Santa Kelly, I want and really that's not a lie. I've been a sweet old you, Santa Kelly. So Aha, temelji za... E, sad treba odmah lijepiti, zato što... Pa Ako ne ja. smo fakt. Pa idem. Ako ne smo fakt. Znači, skroz vidim zašto je ovaj bor koji je Marija napravila Marin, a ovaj koji je Marko napravio Marko. Ajde. Njegovo je vrlo točno, pravocrtno, vrlo OCD, a Marina je kao ja sam šašava, fluffy. E, ali ja sam se to kao opustila, Pa tako i namjerno. treba. Santa Buddy, fill my stock with good tips for kicks. Throw me on the first line, Santa Buddy. Throw it down the chimney tonight. Come trim my Christmas tree with some decorations by Mercedes.
Evo ga, čiji bor ćemo staviti pred kuću. Mislim da će ići Marin. Ti želiš da se ja toliko trudim. Ne, pa i tvoj će ići. Iza I moj će ići iza. Ja sam preblizu otvora, nisam. A da možda ostane samo... Aha, ne treba. Najljepši bor. Znači evo, zato se nisam petljala, zato što sam ja nervirala ograda. A zašto te nervira? Jer otežava... Primijetite ovo dva bora koji je učniji, moj. Znam. Marin bor pred kuću. Moj bor ovdje. Ne. Čak i fora. Pa fora je, odi tamo vidi kako lijepo Fora je izgleda. zlako dvorac, ljudi. Pa da smijem. Ja sam na tvojoj strani, to ti dajem za pravo. Hvala prijateljice Marija. Znate šta, ako stavimo to gore, to postaje crkva. Istina je. Magni! Istinu kažem. Ovo žena definitivno nije kako. Isus se nije rodio u crkvi, nego u štalici. There's under the tree for me. I've been an awful good guy. Santa buddy, and right down the chimney tonight. Santa buddy, a 65 convertible to steel blue. I'll wait up for you, do. Santa buddy, and right down the chimney tonight. Okej. Da, mislim, sve je bilo dobro dok nismo počeli raditi fasadu, prozori vrati zanimljivo. Zašto? Meni je sad još bolje. Pa to... Recimo, s ove strane su mi lijepi. Molim vas, stanite. Prestani da produžavate ovu agoniju. Jesmo li gotovi? To su se ila ispašćete. Ne, reći ti reći prvo što si radila. Marija, šta si ti radila na ovoj kućici? Ja sam bila savjetnik za estetiku i statiku. Vidimo ograda pada, estetika je u rasulu. Da, mislim da se ne mogu pohvaliti svojim izvođačima, ali znate kako to obično bude. Ali tako je kako je, za koga je dobro je i od koga je dobro je. Ne znam, ja sam malo pomagala i Gocu. Dobro, Goc, šta si ti? Ne, šta si ti, Marko, radio? Ne, njega moram nasmisliti. Gordane, šta si ti? Koji je bio tvoje? Moj zadatak je bio da uopće postavim ovu kuću na noge, da joj napravim temelje, skupa sa Ivom. Idući zadatak ja sam bio krovopokrivač. Tako da ovi perec crijepovi su moje dijelo i moje remek dijelo Snješko. Ovo je sve bilo dosta diskretno, onda sam ja odlučio da nam treba crvena i zelena jer ipak je ovo blajtonska kućica. I onda se sve... Ja sam još htjela reći da sam ja ukitila bor, postavila stolariju na prozore, nacijepala drva i postavila puteljak. Ti baš si puno radila. Zapravo malo kad razmisliš, da. Minimalizam. Unutarnji dizajn interijera je ovaj bor. Unutarnji dizajn interijera. Ajde da vidimo, to nije... Treba staviti u kućicu. On ide u kućicu, on je već u kućici. Ne, nema za ozbiljno. Pa kako ćeš sad to napraviti? Dići ćemo kućicu. Kad se Joj. kućica posuši. Da, jer ovako... Da. riski. Uglavnom. Ali snijeg će nam onda ući u kućicu, Marija. Pa. Govno me. Ja sam to radio malo sramom. A na kućici? Bacit ćemo ga Na kućici napravio sam ogradu. Bravo! Možemo Da vidimo tu ravnu ogradu. bacit kroz dimnjak. Ne, pa ja sam htio da je stavimo na dimnjak, ali... Ali ajde. Ja samo želim reći da sam ja bila kreativna direkcija. Ajde, Iva, I molim da je te, ovo pokaži tu, kako bi izgledalo da je ovo moj Da genijalni... je Marko bor. Pričam, Marija! Mogu ja još reći. Možeš. Evo, Marko je htio svoj bor staviti na krov, ali sva sreća spriječili smo ga u zadnji tren. Prosudite sami. Pa normalno kad se ga krivo stavila. Pa dobro, prema ljudima. Pa ne, nek ljudi budu prema nama. Vidite kako je lijepo, znači ovo je sad... Ja mislim da je ovaj bor potpuno drugačiji, estetski i da on treba imati svoje posebno mjesto. Ja bih se isto s time složila inače, ali budući da imamo ova vrata koja su crveno-zelena i disko prozore, mislim da i ovaj bor moramo staviti kao finalni touch na krov. Gore! Ma ne na krov. Pa da. Fakat je lijepo, Sve malo pazi. bolje paše. Fakat, sad fu paše. Ovo je sad božićni kič koji želimo. Na vrijeme ga nismo spriječili. Bravo, Marko. Odlična odluka i odličan bor. Moramo dodijeliti Marku medalju za strpljivost. Strpljenje. Evo, sad je bila medalja. Medalja. Mariji medalju za
Nije jako puno srala. Da, i nije pojela sva trva za ogrjev. Kosa ti je puna kokosa. Ivi medalju za... Šta je zaostalo sad? Popravila sam. Ivi medalju za sve što se sjetila ovih svih dodatnih Jer postoji i hvala Gordanu. Što nas je ugostio u svome stanu. To je točno. Okej, vidimo se u Vidimo se! Pa pa. Niko nije gledao to tamo sve. Santa Buddy saw her down the chimney tonight.